Dammo zomi zeren TV panin ong muak ing ke kamin liago lo niang hi tu tung tang ko na kong nei ding thulu teng Reverend Dr. Adam Swan mong tunupa Europe le Asia gama gospel bapai Reverend Pau Khan Khai Australia a ordination pia in bapai nasap kisam te ading nasap kisyau thai US gam zo tang khat tuk teng ki mol na lam gwa zo na nga lungdam pi na ZBCA sunga sending pasta khat kude zoni ten palegwa gal tai lai zan te hu na pia lamka boy na veng zo deu tulai tak ton jang khopi din mon falama van leng tu thei ta ding mi zo siam sin ten ki cham na nei infar van leng twal min ki lai palegwa a internet tinga ki ta Kolgam thukun kwa committee sumpan party ni nuwa South Korea President Kolgam ho Thai gama si dan ki pya Kolgam ni Kolgam gal kap mang min online in thum sa Hezbollah migilo ten Israel kap Tembo kang mi som ni si mi som lali mangthang Hurricane Dorian in Bahamas gamnok mi som ni si kumsom lilithum apha US community khat Philippine gama kiman Hong Kong boina veng kading tonzanga zomi kap thupitak in ki bolding champhai hopia Putin khan lang shaute Memorial Football Trophy 2019 thupitak in ki bol Southern Tahan Football Team Golden Jubilee Cup nom tak kizo US le Portugal na may tu peng kidam na US Open Cricket Ball English Premier League Season 2019-2020 update Jackson Nati yang tangko na US gamzomi te sung thuthang Reverend Dr. Adam Swan mungtinu pa Europe le Asia gama gospel vapai tulsa khopi bul phu zomi te Paul Pilian pen le athahat pen Full Gospel Assembly International Ministries FGAIM Paul Pikem Reverend Dr. Adam Swan mung siamung tong le azi siama niang te Singapore FGA Paul Pivan kom le New Creation Church a conference ka ding in tulsa khopi panin zin khia khin nuwa England Sweden le Norway gamsunga thu mi te to kim khomin lungdam na thu tangko na vanei koi thei u chi thu gi za hi to tenga aman khiru chiang in jangkong FGA Paul Pi kumsom thum le ni chin to pa tung lungdam ko na hun wajang dingu a September som le khat pan som le thum tu ni le som le kwa hun sung teng jangkong khopi a ki bolding First Love chi thulu to History Maker Conference a waki helding u a September kha ni pi top lama to sa khopi ong tung ki ta dingu chi thu ki za hi Satinu pa ajin na khem pewa lo chin na ong nga na ding le chidam taka to sa khopi ong tun ki na dingu thungen na to phok chani Reverend Pau Khan Khai Australia a ordination pia in vapai ZBCA General Secretary Reverend Pau Khan Khai in August somni le thumpan somni le gyat tulni som le kwa sung Australia gam Brisbane khopi bulphu Paul Pikhat ahi Zomi Baptist Church ZBC Paul Pia Church Pastor Asem Pastor Tung Tha Kim ordination piding in vapai theya August somni le nga tulni som le kwa ni in thupitakin ordination vapithei hi ordination piang na huna Australia gamsunga biak na tom pan pasta som lekhat ki health hi to bana Queensland Baptist Union a consultant pa Reverend Emil Inzong vawap theya Australia gambup a triphum polpi a alian pen pa Reverend Keith Inzong lungdam pi na lai kha hi ZBC of Brisbane te pen ZBCA to partnership anei polpi khat a hi Nasep kisam te ading nasep kisiaw thai to sa khopi sunga azomi nasep kisam iom le Whirlpool company a nasep kisiaw thai hi second shift nasep hun ni tak nai li le lang pana jinsang nai thum le lang nai tha ki patna dola som le ni Monday pan Thursday chang khadve Friday OT thai hire nga lian le nai tha som le li nga pa in kum khat chin khitte dola som le li le sen som sagi le nga kum ni chin khitte dola som le nga le
เซนสอมกว่ากุมทุมจินขิดเตดอลลาร์สอมเลกยัดเละเซนสอมนี่ละงาจีบังอินคังโตตัวจานลำนเซมเตฮีเละในคัดเซนสอมงาตำโจฮีมุนตัวมาจงมีมัลเซียมดันเละเทดันตุงตัวนินนาเซบกิลักนามุนตัมปีอมลายฮีนาเซบเซลดิงดันamun a asyang nom te ading key personal 9717 East 42nd Street Suite 200 Tulsa OK 74146 Monday pan Friday jingna get pan ni tak nai thum online pan asyaw nom te ading www.keyjobs.com form phi thai ngaplo te ading sia haw khai phone number kwa khat gyat ni bem guk khat gyat li a hu na ki ngen thai ding hi US gam zo tang khat tuk peng ki mol na lam gwa zo na nga lungdam pi na thupuak pu Thomas Onsian mung Washington DC pasian honglap sang na to DC area huam sung Baltimore Maryland a ateng ngal bol khomi swan te be pa mangchin hawle nu nyang khen mang te tapa tang thwam khen mung pu pen tuk peng soccer ki mol na lama gwa zo na honga in tulai tak akimol na club ahi IFK Maryland club panin Europe gam Sweden club khada kimol ding in kitel khia hi manin ZNTV pan nak pi takin kilungdam pi ma hi tang mungpu pen abesa hunte a zong high school soccer team te a selection khatle best player anga den khat ahi hi ama pen tulai tak Community College of Baltimore County CCBC a computer science major to sang aka lai tak ahi hi hibangin zomi sunga tu pengki mol na lam gozo na honga ahi hi sangam pa zomi bupin ki angtan pi ma mailam akal swan na ding te zong to pain hongton pi in honglap sang to sek zel na ding ZNTV in thuking at pi hi ZBCA sunga sem ding pasta khat ki dei ZBCA to akizom pol pi te khatin pasta ding ki samma mau ahi manin alunglut te in happy na to hongkanun chi tangko naung bolung deidan khatna pasian thu sunga api ching hiding ni na pumpi siang thona anei hiding thumna hi theile in kwan to hiding lina ordination nga sa hile lungul ahi zongin anga ke le zong phamo nai lo nga na ZBCA makai te to akithwa thai mi hiding noptuam pyak ding te khatna khasum dola tul thum pe ding ni na insap na a dola zanga to hu lai ding intek pol pi te to kimu to na nei phod ding hi alunglut pe mai ZBCA General Secretary Reverend Pau Khan Khai to ki thuza in kidong chian thei ding hi zogam thu thang zomi ten palet wa gal tai lai zom te hu na pia thupuak pu thang boy tu kum jun khabaya ki pan jang kong kolpi te dimle ton jang khopi te a palet wa gal tai lai zom te hu na ding sum ki dong hi aphola wa puak nya ding in lungul na hima ta se le lem thelo hi manin te dima ki pia a ama au honglau hi huna pya khen na August kha som thumni in te dim khopia Faith Baptist Bible College FBBC sang pi a ki bol hi kolpi pan mi som le ton jang pan mi ya ten zong wa wap theu a thugen na zong khatuak in neu hi paletwa panin hu na sang ding in Khumi National Party KNP pan Vice President Ukan Lin hong pai thai hi sumdon na a jangkong pan kolgam sum tengkwa le tu som kwa le tu li le zali kolpi pan tengsom li KVBC kalai pan kolgam sum tengsom le li le tengyar le tu kwa le zaguk tidim gampan tengsom sagi le tengni le zali tonjang gampan tengsom thumle tengni le tu som gyat le tu guk le som nga hi a vekpiki gom tengza le tengsom guk le tengkwa le tu som sagi le zali le som nga ki nga hi lamsab le atwam toma tengli le lang ki zanga paletwa ga ta lai zom ta ding in tengza le tengsom guk le tenga le tu som ni le zali le som nga ki pekhia hi zomi dong hu ki pol na ZDK minto akipia khia hi hunman chiang in tutkhop na le kamkup na ki nei lai a ZDK nei swak ding in lungol na ki pulak tek hi lamka boy na vengzo deu thupuak puthang boy ZRO in September ni in thuswa abol na a August som thum lekhat ni zan
ในกัวเลลังปอลากิปันินไปเต Independence Army PIA มินปัวมีปอลคัดเละ YPA General Headquarters ปัน Volunteer ปอลคัดเวกปีกอมมีสอมทุมกีมิน ZRO ZRA เตอินควันปีเตอมนาอินเตบุลุกอยกอยอุจีฮี again เบนาอาฮี PIA เตเป็นเคลวินโตกิปอลุฮีอา Minister ฮังคันเลียนิน sponsor เซมจิวฮีเคลวินเป็นกุมปีตุงะกิ surrender ขินากาลวันปอลคัดเบลเซลซิมไลจีฮี September นี้ขัดนิจานินซอง person มุนาเตงปลิกอาเซม Mr. ทังจะสนซองอดิวตีไลตักินวักทวับกอบจิวฮีZROin athu swana a kumpi lampanin hi migam tatte tunga akilom akitwak bangin thu abol na ding in zong ngen hi ZRO thu swa zo asod lo twa ni ma in lamka palik mang Pawan Yaraf IAS District Magistrate in Lamka Khobup curfew puangkhia pau hi palik mang pi nu thu swa sangna a Lamka Khobupa ni tak nai nga pan jingsang nai guk kikal sung mi nga wal wakkhwan ki pelo dinga kwa ma in hiam zat toy thailo ding chi hi curfew omzo lamka boina thak ki zanai lo hi tulai tak ton jang khopidin mun thupak pu thang boy tulai takin ton jang khopi le kolpi ki kal atai bus line nga hi bus sap pen ton jang pan apai suk lam a hi le tu som hi a kolpi pan apai to lam a hi le tu som le ni a hi van man pen bu tang alim zo deu eyamin te ip khat chiangin tu som li bang mana aham zo deu posan te ip khat chiangin tu som ni le thum man hi bongsa le voksa aman kikima toy khat tul giat a hi kol nga sa toy khat tu som mana meitei gun nga lui nga toy khat atom pen tu som le tul nga man hi kol ak agol khat tul giat mana zo ak agol khatin tu som le tul nga bang man hi kol ak tui tang khat chiangin zale som sagi mana zo ak tui tang khat chiangin za sagi bang man hi next thau pen anam zuin toy khat tul nga pan tu guk le zanga dong man hi alu toy khat tul le zanga me thuk toy khat tul le zanga sing toy khat tul ni besan toy khat tul ni le zanga chi toy khat zanga chikhum toy khat tul le zaguk bong noi bung khat zakwa kel noi pong khat zagiat a hi pasal ni tha tom pen tu sagi hiya numei ni tha tul guk chi teng a hi falama van leng tu thei ta ding thupwak pu thang boy tulai tak akibol falam gama surbung van leng twala van leng neute tu thei ta ding chi hi nim khom wanji suited in again na a van leng twal asauna pi tul guk hidinga azaina pi za hiding chi hi tun pi tu li ki zo khin a hi manin van leng neute tu thei ta ding hi go tui kan chiang in van leng neute asin nain tu sak dinga omlai pi tu ni bolna ding in kolgam sum million zagiat ki jang ding hi terminal le akisam in tom te jong kilam dinga avek pi in tul ni le som ni kum october kha in ki zo siang ding hi zo siang hi le van leng ART 72 te tu thei ding chin ki gen be hi mizo siam sin ten ki cham na nei thupwak pu thang boy September ni in aizo khopia sangka mizo sang naw pang ten ki cham na khat nei u chi hi to ki cham na pen ji pasal ka nei chiangin kami pi mizo bek ma ka ten pi dinga namdang pe ma ka ten pi ke ding hi chi ki cham na hi ki cham na poi pi pen mizo siam sin ki pol na MZP mizo zirlai pol tema kai na to ki bol a hi tu ni le som lenga kuma ki pa MZP makai in September ni sialin sanaw pangte ki chiam na nei sangyan nia do hi Imphal van leng twal min kilai thupwak pu thang boy tulai taka Imphal van leng twal akichi Imphal International Airport pen amin kilai ta ding chi hi amin thak ding pen Bir Tikendrajit International Airport kichi ding hi thu Manipur luto Manipur Legislative Assembly in August somni leguk ni in kipsak hinta chi thu ki za hi paletwa a internet ki nga ki ta thupwak pu thang boy zakhai le kol te ki do na hu how in kol kumpi in zakhai gam mun por khat le paletwa gama June kha somni le khat nia ki panin internet line khak chipu hi September ni khat ni jing sanga ki panin paletwa a internet ki nga ki ta hi paletwa khomi khatin again na a zani tak zan nai somni lianin internet line ki nga ki ta aki khak sung bel mundang
ไหลข้างนบเตะไหลเต้าปันขากูลินเจกายลมามาฮีตุนเบล messenger และ viber กิงะกิกตาฮีเตลุงดำหวายจีนเกียนฮีจะใครกำคอปิปอลขัดจงหอนสักกิกจิทุกิจาฮีกอลกำทุทังกอลกำทุกคนปวกคอมมิตี้สุงปันปาร์ตี้นินวกทุปวกปูทังบอยตุลายตะกากอลกำทุกคนปวกพัดเทนดีงอากิพวนเคียทุกคนปวกคอมมิตี้ constitutional amendment committee สุงอากิเฮลปาร์ตี้นินวกจิทุกิจาฮีตัวอนวกปาร์ตี้นิเตเป็น Arakan National Party ANP และ National United Democratic Party NUD เตอฮีฮี ANP ปาร์ตี้ปันอนวกเป็นอูมิดไนและอูองจอซันเตอฮีฮี ANP ปาร์ตี้มากายขัดอฮีอูปีธานินอเกนนาอะฮีคอมมิตี้ตุงะมวนนาในนนเลวกะฮีมันวัวอตอบสันฮีอุงจีฮีคอมมิตี้ปันตอบนาลายเซปเทมบาร์นิทุมนีอินคอมมิตี้มากายปาตุงะเปียวฮีเซปเทมบาร์นี่อินซง NUD ปาร์ตี้ปันอูเซนเวนอินคอมมิตี้นวกสันฮีอามันอเกนนาอะปาร์ตี้เลียนขัดอีเดนาอูตินอูตะเกเลงจุยกูลจีบังเงยนาอมสลาวกะฮีมานาอตอบฮิงจีอินเกนฮีอุสิเวนเป็นตุลนิเลสอมเลงาคุมกิเตลไลน์ NLD ปาร์ตี้ปันินมาอุปินทาวน์ชิพ IP2 ลัดดอ MP เตลจินขัดฮีอาตุลนิเลสอมเลกิยัดคุมิน NLD ไตสันิน NUD ปาร์ตี้อพวนเคปาฮีทุกคนปวคอมมิตี้อะกวาซาวปาร์ตี้เตปลายเตเลกอลกากับเตปลายเตโตอเวกินมีสอมลีเลงาอมอินชินสเตทบุบอา ZCD back in ฮีคอมมิตี้อะกิเฮลควันงาอา ZCD ปันินปูกินกามเลียนกิเฮลฮี South Korea President กอลกัมฮอทุปวกปูคอมเปา South Korea President Moon Jae-in และซุมฮาวมีปอขัดกอลกัมวะฮออาเซปเทมบาร์นี้ทุมตุนนิเลสอมเลกัวนีอินดองซานซูจีอูวินมินและอุเลียนปอขัดโตกิมคอมูฮีตุตุงองควาซินนาอูอบุลเปียฮีและ South Korea ซุมฮาวเตนกอลกัมสุงะสวักตะตะกาสุมจนนาอันไหนเทนดีงูเดนาฮิปีเป็นจิวฮีไทยกะมะสีดานกิปยากอลกัมมีนิกอลกากับมังมินองไลน์ทุมสักทุปวกปูคอมเปาอเบซาออกัสสอมนิเลกวาตูนิเลสอมเลกวานีไทยแลนด์กัมทุกเห็นซุมเตนทาดิงาทูอเคนกอลกัมมีนิเตเฮปีนาสังเป็นโตไงสุดสักนาอันไหนนาดิงอุนกอลกากับมังปีมินองไลน์อินเซปเทมบาร์นี่ตูนิเลสอมเลกวานีอินไทยแลนด์พรีเมียร์มินิสเตอร์ประยุทธ์จันโอชาเกียงทุมสักนาในฮีตัวบ้านนะตุยลำวันลำเลลำกากับอุกปีบูมียทุนอูซงทงอินะวะหอเงียดินทับยักนาวันในไทยจิทุกิจาฮีเลยตุงทุทังเฮสบอลามิกิลาวเตนอิสราเอลกับทุบวักปูคอมเปาLebanese Shia Muslim Sinwai mi te ahi Hezbollah group ten Israel te gal phwal por khat le teng moto por khat September ni ni tuni le som le kwa ni in kap go pu hi a he nau a hi le nungka sungin Israel drone in Beirut copy kap a hi manin chin gen u hi Israel ga kap ten South Lebanon a Hezbollah phwal pi por khat kap ki pan pau hi Tembo kang mi som ni si mi som le li mang thangทุบวักปูคอมเปา USA กัมแคลิฟอร์เนียสเตทเกียงเซนต์ครูซดุยกุลปังะเต็มโบเนวขัดเซปเทมบาร์นี่ตัวนี้เลสอมเลกวานี่อินกางะอากาศลายตักกิเพลโซลวินอนุงะไม่เพลเตนอวาเดลอุเลมิสิลวังสอมนี่นุเมสอมเลขัดและปัสสลกวากิตอมไทยอินมิสอมเลลีมังทังหลายฮีมิสิเตกางบางวีเวอหิมันินกว่าฮิมจิกิเตลจันละวะปลิกเตน DNA สิตินอามินปุลักเฮดิงอาหารเสียมลายตะกุอหิฮี Hurricane Dorian in Bahamas gam nok mi som ni si thupwak pu khom pau leitung pian zo a hat pen a khichiam te Hurricane Dorian in September ni tul ni le som le kwa ni in Bahamas gam na setakin nok a mi som ni si in le lo tampi ki sia hi tu tunga hurricane pen Pacific tui tungpan ongki pan khia hurricane te laka a hat ni na in zong ki chiam te hi mi pi tu som guk bangin kin takin nek le don ding hu na ki samu hi kumsom lile thum apha US gammi nupi khat Philippine gama ki man
ทุปวักปูคอมเปา USA กัมมีนุปีกุมสอมลีเลทุมอภาคัด September นิลีตุนเลสอมเลกวานีอิน Philippines กัมมะนิลาคอปีนีนอยอควิโน International Airport นาวปังนิกุกอภปันคัดอขุดขายแบกสุงะปอสิมินวานเลงตวนสอมหิมันิน Immigration เตนนามานูอาทองอินสุงะคุโมอาตัวนาวปังกัวตาหิดิงจิกิเกนเซียนนาในนายโลฮีฮ่องกงบอยนาเวงตะดิงทุปวักปูคอมเปาฮ่องกงกมะอเบซาขัดลายเป็กปันมีปีอบอยปีมาฮ่องกงกำปันโมนาเลียนบอลเต China กำปวกดิงจิ extradition bill กระดกกิกดิงฮีจีอินฮ่องกงกำมะกายปี carry lam in September นิลีตูนิเลสอมเลกวานีอิน TV ตุงต้นอินเกนเคียฮีบิลดอกกิกดิงเป็นลุงพ่อนาในมีปีเตงเงดบุลปีงาละกะขัดอหิมันินฮ่องกงกำได้ล้ำองมโนโตตะดิงสวกฮีSport News ต้นจางะโจมีกับทุปิตากินกิบอลดิงทุปวักปูทังบอยเจดวายต้นจางมะไก่นาโตตุลนีและสอมนิกุมโจมีน้ำนีมวกนาอินโจมีกับต้นจางตุกเป็นกิเดมนาทุปิตากินต้นจางคอปีอากิบอลดิงฮีอาคันนางะเตเต็งสอมอันนี้นางะเตเต็งสกีอทุมนางะเตเต็งงาและไพรส์ดังตัมปีกิเปดิงฮีลุดมันทีมขัดเจียงอินตัวสอมงาตากิลดิงาทีมสอมลีเจียงกิสังดิงฮีอากิเดมดิงเตกุมกิจังตันโลดิงาอหิจงอินอนุเลอปาขัดจเตเตโจมีอหิเกเลกิสังโลดิงฮีทีมมินดิงอินเบียกนาปอดปิมินเลเบมินกิสังโลดิงฮีอากิเดมนวมกว่ามาเปวินตุกุมดิเซมบาสอมทุมเลขัดนีมาอินเจดวายตอนจางมะกายเตตุงาจักสักดิงฮีอากิเดมควันอ่างดิงเตตุนิสอมนีกุมเจนเวนิงานีมาอินกิจะสักกิดิงจีฮี Final pen zomi nam ni in ki sui dinga poi thupi tak in ki bol ding hi zomi kap ton jang tuk pen kidem na to ki sai thukun ding in zofa thukun le zomi kap te dim thukun te ki ette dinga akidem ding te ahun lapin ki sak ding hi thukun thukim te bek kidem thei ding chi thu ki za hi Champhai Khopia Putin Khan Lang Shaute Memorial Football Trophy 2019 thupi takin ki ball thupwak pu PL mang naulak Mizogam zomi te khopi khat ahi Champhaya Agape Sport Ministry Vaisaina Nuaya Mizogam bup zomi khangno te ading in akhat veina Putin Khan Lang Saute Memorial Football Trophy 2019 pen September ni thumpan ni som Tuni le som le kwa sung football tournament Champhai Zotlang Stadium a ke ball hi September ni thum tuni le som le kwa ni in opening ceremony thupi takin ki bola chief guest Hong Sepsak Reverend Paulian Sang Arizona Zomi Christian Church AZCC pastor hi a Reverend Thang DL Pau Mung in abna hun hong zat sak hi Putin Khan Lang Saute Memorial Football Trophy ki dem na a akhat na nga te trophy medal le India sumtu som thum ani na anga te medal le India sumtu som ni sang ding u hi tournament sunga Mizogam zomi khotwam tuam panin team som lenga ki hel hi tu kumin Mizoram panin Agape Sport Ministry min in call PA ake bowling zofa kapa ki helding ki gela hi tournament sungin player selection ki nei pa ding hi Agape Sport Ministry pen Tukuma ki phut khia Mizogam zomi khangno te gui thai kham thai to akipel theina ding in lamet na le mun tuam a zo swan toy lai te to ki pum khat na ki na om theina ding lamet na to ki phut khia hi Southern Tahan football team Golden Jubilee Cup nuam tak ki zo thupwak pu thang swan kam Southern Tahan football team Golden Jubilee Cup tuk penkidem na pen abesa July som ni legiat tu ni le som le kwa ni pan ki panin August som thum le khat tu ni som le kwa ni in man siang ta chi thu ki za hi tuk pen kidem na a Tahan F football team 10 champion ong ngau a Sanpia 10 runner ong ngau hi Ferry team pen nan chang 10 nga in Best Player Awards Top Soccer pen Sing Unau B panin Phokap lal in nga a Forward pen Tahan F team panin Sena in nga hi Midfielder pen Tahan F team panin Donga in nga a Defender pen Sanpia team panin Upte in nga hi The best goalkeeper pen Tahan F team panin Jonah in ong nga hi Donor teng medals pu khai dei tuang committee leader of Southern Tahan football team Golden Jubilee Cup
trophy และ first prize ดัมมัง Futsal Fighter FC founder Futsal Fighter FC อดินโจกุมสมเลงาจินพอกนา second prize ส่วนลำมัง Myanmar selected player และ Shan United FC Player Fairy Team Award Evan C.K. Kham Best Player Awards John Mung Chi Tain Pekya Naong Neuhi Southern Tahan Football Team Golden Jubilee Cup Tulni le som le kwa zo siang na hun pen August som le thum le khat Tulni le som le kwa ni tak nai nga le langin kinaya le song pya na a kol pi kho sunga ulian pol khat in tha pya in op thei chi thu ki za hi US le Portugal no mei tuk pengkidem na thu puak pu en lian pau Abay sa September ni thum tulni le som le kwani in US gam Minnesota State St. Paul Kopia Alliance Field a USA le Portugal te I kilomita na friendship kisuyu a USA in thum dem to zo hi Abay sa July kha pentit gamma ki ball FIFA Women World Cup agyat veina gam som ni le li te ke mol na a USA 10 akhat na nga ngeu hi US Open thu pitakin ki ball thu puak pu en lian pau kum khat sungin tennis ki mol na a amin thang deuh a hi Grand Slam ki chi li oma anunung pen a hi US Open pen tu lai tak New York khopia na setakin ki sat nge kin September ni thum tu ni le som le kwa pan quarter final no mei pasal ki pan tau hi English Premier League EPL season 2019-2020 update zak sakna thu puak pu en lian pau Leitung bupa min thang le zo mi tuk peng uk ten ipa tak ma English Premier League EPL season tulni le som le kwa tulni le som ni pen September ni khat tulni le som le kwa chiang ni chiang li ve chiat sui khin tau a tu chiang top 3 te a hi le khat na Liverpool FC le nei lo point som le ni na Manchester City FC thum zo khat kidin point som thumna Leicester City FC ni zo ni kidin point gyat to top 3 mun ong ngau hi gam tuam le adiakin zomi sungpan thapia fans atam nei bol a hi Manchester United Chelsea Arsenal chi te dog zo tak nai lo hi tutung ZNTV pan thu thak tang ko na hi za ong ne hining ZNTV ong en zomi khem pe tunga lungdam ma ing rikamin lia go lo nyang hi